today I met up with Sam, and this is his stall around at the market. So if you come to Samoa, you might want to have a look at Sam. What have you got here? I have a lot of different items on my pool. Yeah. Like Samoa weapons, small Yeah. sizes of earrings, Yeah. big sizes of heads, different sizes of bowls, Yeah. soup for boys, 1 year up to 10, and t-shirt, Yeah. large, medium, small. Also have a bag, like small items, big, turtles, Yeah. tissue box, salmon oil used for massage, Yeah. ghee, ready fresh, It's beautiful. Bulatasi. I have a lot and lots of. So what's the number of your stall at the market, Sam? At Fungale, Savalalo. Savalalo. Yeah. Yeah. My booth in front at the opposite with the Digicel. Okay. Yeah. So if you wanna come and see me, Yeah. you cross the road and then you second in front, Yeah. and then I give you a discount if you get more. So guys, if you're heading from overseas to Samoa, make sure you see the man himself, Sam. Come again. Yeah, South Samoa. Yeah, all the mga yung stall Sam. Pasangay ko nga pa ay nga may kung market ki Titi Sam. Stick of the fridge. This one is all make from coconut, and I Yeah. design like the turtles. Yeah. This is beautiful. I give Wow. you $5 for one. Okay. You get more, and then you get extra. Yeah, that's good. That's how we do it. Malo Sam. Yeah, thank Yeah. you. Yeah. Nga may la Samoa ba ka ko stall le. Ole awana ka to Samoa Entertainment TV channel. E whaala ulu aku ia o loa tama whanau fo ia maise i tamamati nā Samoa. Ia ai mai. Mga iau ulu a ke wila. E whia ka ulu a whala. Sorry. Those the Uber taxi. They mouse the sizes, more sizes there. This one is $20 for one. Okay. The big sizes, I give you 30. If you take two, and then you take 50 for two. Okay. That's beautiful. Okay, taya so akele ulu e whakau mo se tiska. Yeah. E whia. Depends. Okay. Ya. Mawalan pa u ya sampai angai mai. Mai o ulo ya. Ele la popo o fo ye. Tau lek. Onge. Are you Villiero? You're my #1 gospel singer when I look in the TV. When I turn my TV on and you're on, you know, in commercial, you're my best gospel singer, okay? Thank you. Yeah. Thank you. I'm Mr. Olu Sachele. Okay. Fujong. From Fujong. Fujong. Yeah. This is And you're from Asia? I am from Lipea. Okay. Lipea and Maitero. I bought a land in Maitero. Okay. Thank you for I'm that. living up there. But yeah, Sit down. I knew that you're the one that I look in TV, and because of your hair, it's all white, so Can you why hold? qualify? Are you still singing? The Yeah, I am. gospel singer? I'm still Yeah. singing. Okay, you're here for holiday? Yeah. Holiday. Okay, Thank you. enjoy yourself when Sa- you're here. sa- Kaya. Hello, and talo pa from the Pungalay market. Le ua pelo fa mastina ya vau. Malo vau. Ya malo long sai le ke ba ko manga ya me lo so. Wa ya la e te fa ta wa ya. Samoa puni kukulia ya kamu Samoa Street. Okay. Mimi Okay. mo kaya misimu aluma. Mm. Sini Samoa aluma. Mm. Iyo ko kalima tahu. Ya. Mo ol pang ya. Te maki like. Ya. Okay, wa le nga le ave lungol ka ko YouTube channel. Ilo po su se ofu fa peo si te ma te te vo Yes, afio sa male ba ai vau o e sengu melo lo store pele. Ya luku. Lua fiku Number 27 at the market. Pungalay market. Ya, ma wai pa kai. Ma lo fo on site. Yeah, thank you. Ma lo fin ba le mo ele fa ngo fi se me Yeah. Okay. Yes. Ya, vai o ko lai pa po le ke uma vau ya.
Pai mala pa mai nena suang tua ngai. Okay. Thank you. Yeah, thank you, Billy. Yeah, okay. Yeah. So that, yeah. On the store. Alright. Now this lady want to do something with this store. Customer. Yeah. Yeah. Malo se po ai po ya. Fue la ocupación, Ai po. Oline. Ya talo pa ine. Alo lava. Ya ole por kalamela ta to le lunga YouTube Samoa Entertainment TV channel. Ah. Yeah. Ole nga ngai fa la wi lo ka ko lo Samoa fa fo malalang. Ah. So it's all for free. Maka bai ya ainga po ya I lau tom whenga ngai Samoa o funga le market la le ya. Ya, o lo ia fata. Ia ole di market a koa le a se uso. Ia. Ya, itu mau lava sa ngo fie lava. Oh, okay. Ia. So le va fai le store. Dia ai leva. Oh. Leva tele le awa nanga. Ia fio mai nei ama ke vita. O se tanga ai ko se mete mana ia mawa malava me Samoa ma ke vita. Ia ole. Tanga ai tuai. Ese fulu koloka ia. Ai ka wai o. Samoa lava. Da wai tuai o. Ia si ka saban bali la e. So lo por ka to la le ola. Ia, te mo se pule kasi oka. Se fulu poloka. Ola. Ole wa be mon ma ke ki o. Ola be ubana. Se fulu poloka. This is beautiful. Be lava ai. Mana umia lava oka. Ia mai ia makevita malibaenga. Ola. Awa pensa soani, awan pau. O pa u mo la sang ya. Soani na. Apa ya le titi la tupe e mawa la pau. Ya. Soani. Mawa le lo soalofa. Tu sala apo fua ya I ole wa be umalisi kon ma ke ki le a. Ia wa ave umali tikon market. La ka u poloka le yen termine. Ia male. Ah? Lima se full. 50. Ah. Ileaso. Ah. So le na amakaku ilo poloka. La malesi. Oh. Oi malisi tu kole kai. So if you're heading to Samoa, see Margarita, she's got everything here. Hello, how are you? Hi. So, yeah, oku umaye lua margaritas and she got everything. Please come down at the Fungale market and choose from all of this. Beautiful. Palau ka ko lo Samo. Ah, there. So lo le komo e. Hello. Oi, mo ko le ava ia. So le ia pa causa ku ngase so here. Oh, beautiful. Ola iro mai au yo. Ai? Anko yo. Okay. Yopu. Yeah. Ole anko mawa o yo. Ay que le sto. Yeah, pakai la velocidad. Ya, se leo tatula ai mata ngo fie tono market. It's beautiful. Malos. You might want to skip some of this stuff. They're all here. Beautiful.
Ya mo sa no ke lo ai mas ko finga ya ana malo ana. Ya paano na may nagsup. O store le Yoi. Ya. O wala me ye fa tau. Wangi o lo le o ie. Ya wala ngai kele ya ma tu mai papla ngai mai nei Ya pagcay lang mo ni ya man mo lili ko i pa beo na i chawao i na mai ba joni sa mo. Yo oloa ya no mo wa i na klima ke chi ole kolokas ko manelu. Kolokas ko manelu mas jas. Okay. Ya olo pa chawa ya chawchali na sa mo. Ya. Ya pa pe ko i meu ato. Ya o sei o ulanifo. Ia ma ula fo ia ese mana yo na pai ko le seki o le ula ma no tau ia o mai le na ia o ia fo ia o take on mass fo ia ma mai ngai ato lai ti ia ma wa ko pa piko ia o na e fo ole kuinga fo le mele ia ole kuinga sa mo le ole ala se tau vol kuinga le ia Ia, pagkakay events la may ole pagsiya ina na. Kaya na kuinga niya fe ame ia ay pailawan pa ulan. Face tu mainga Ia tu na inga pe na mi. Ay mawala man pa kini ole bag sila for video ko ia. Ia matano. Panu sa mo. Ya, o tasi leo o loa e masanga su e amato pako me yo kuinga e foi ngai mela o fai sainga esele la uru pe ele ia o le laula le i sale tenga ngo folinga kuinga o le o kuinga ya fa malo ko ya oltina malo le tu la le umi kalunga fai ya le so ako ale lima kalsang Halo? Ya. Ole olang ngai le mo fu se me ye te mi te le ye fa ka ye ke mi le se me ka ke masang ni bole fo ngo fa things yeah, good times but the thing is you have to be consistent e ka ka no fo i pe ma fi ngau pe yeah, I won't give up na lo o tatu tanya lima ya ole si ba ngale ke lang kusia ku o har kusia kwa ele se no fa but thank you for your time, appreciate it, Dad. So this is told 12, right? Su kasi mas fululua ya ana ima ya ana your friends o ko le fa fo le vai mai tinaya ana if I mal lo fa mai kelele o loa lea ia awa ke whea loa i ko isi mea ai o sa sa o ma ia i ko loka spuru lua ia ia e ngale ai pa ante oi na ngasa le pa yeah for you guys if you coming to Samoa then you look for Anna at block 12 this is 11 and 12 thank you for your time, may God bless you and have a good Sunday tomorrow. See you again. Yeah. Thanks for coming. Yeah. Some of the things that are sold at Anna's store. All this stuff. All this stuff. Beautiful. Yeah, olan mele fi fasal lang. Beko ka keo wa mafasa. Pero fi ma mia singa ni makalas sa pasta. Mole. Sima mole ke makalas sa pasta. Ya, c'est pour mon mole mele un. Malo ce soir.
Beautiful. What's fellow in a fellow in Masusia John or John Samasan Sapalaya Ulale Mumula to my own. Yeah, if I tell it to a little thing I quite fail. Or Stola let John. Yeah, that's happened by Mela Ima from Calamine. Yeah, cái leo nếu tàu lim mà mình làm mua, yeah, tại vì tàu lim mà, Willy, Mayo, lòng May, cả hoa, yeah, mà Mayo, Mayo vậy, nhà ngoài có con, lần mấy được cô à? Yeah. Mà Mayo, nhà cao đi sang cao với sang mua giá số. So leo bác lên mua là phao. Yeah, là phao. Kau wan kau apa pakai dia mau lại yang pakai. Mau kinga. Ya mau foi mau ya kau. Kinga, lalu kau le ia le. Selau wan mau lalu ni ai. Selau kala. Kalau mau lalu ni pasal solo ruang itu. Ya. Tu sai fo la le me le ia. Oh. Ya, kamale kau le mau ah. Ale pe ai kele kamai pengi falali. Ma ye. Ngai le ne. Ma ngai ko sire. Oh, okay. Oh. Oh, la kuma yo ah. Oh. Ye mo mi yafu. Mi na kau mi kaf sa mo le. Fast food mi kaf le. Oh. Ye la balava. Okay. Dah. Mo siap. Mo ulah. Dal kau la mu le. Oh. Ulah fan wale fa ya o el que le ulo ya. Ya mo. Willy. Habis una pico lagi. Ya. Boleh. Ulah tahu ya? Ya, ulah tahu. Ulah tahu ya? Ulah fala. Io mi piace poi di spiccole, e meglio so e fia e mo come ti mai fatto. Dai mo meu fai mela. Mo meu atango o ingoa. E mo meu ifoki. Mo meu hupsia. Kamalol ka na la fala le. Fala li, mela re ka fala li. Fala li dang. Tiki fumboa. Oh, iya, foi mal piccole. Ya. Oh. Ya, meia. Que lo sto. Ah. Mesmo não é como é que lá. Vou cá agora. Mas logo ala usa. Que le lo. Usa meio, meio. Ya, okay. Então, mas cara muito ali aí. Suma aí piccole. Ula e fia mo kamai kai mai fafu. Okay. Le lopa mai fa. Ula lopa. Kama fili punya. Ya, patai. Kai mo lava ngofo iwa, pelo ai ma la su. Fia mai lan sa mo ya ole poloka la ibalua. Ibalua iba kasi tipolu male barpas. Ya. Pak Suta ile sungai John, salo isi olo ye ke kanga mai ye. Ya, sebagian pakai. Mau sesuangi pia pe. Level kelel pa u ka ulo ho ngaf. Kai pe le. Ya, ka ula fala Yesi ko vai po ke mga mi se ulong ko sa ule wale ko va ya soma. Kai pe nga ba ko lang ngumel ay nga pia. Ya, se umala nga ba ngumel ola fa lang ngumel. Fiku lima bal. Fiku lima balu ya fa su ka John se olo ai ke fia mawa. Apa yo fa foi ke mga ai fa su ka John. Ya. Aru melangat ko ko ri makasi. Ibalu? Wah, fiku male barkas. Okay. Ya. Enggak, thank you. Kau kelak? Iya, Laila. Hey, apa yun? Nangyayama sa Sudah ikut, kalau stole ya? Iya,
Oh, okay. Okay, once again, talofa from the Fungalei market. Yeah, little my fellow, my Pauline. Pauline talofa. Hello. Live Oliver, yeah. How are you? Yes, good. Okay. Ola store. What number you sold? Olango mela lo store. Ole, fits one. Yeah, okay. O ame ye fatau. Yeah, le mai mo mai fa fo. Yo mai your friends mako ainga lai o pakau o lo ang. Ala, ia olo mawa ia ula fala. Ia ula lopa. Ia sisi mai ko ula ifo le ko ingale ko ba le lopa. Yeah. Ia mai ula ko fo ko ba le ula ifo le. Yeah. Ya, ame des o kiki. Ia ma. Kainga ula SX ya. Ula ia how mai ko mai oi. Ifo fo me ia fai ai. Ula fala. Lai pakau ko fala li. Ia fala li o siako ma ia konga ia vai. Dal kau e kong. Depends la velu ang ali vai. Ole anga ole lau kele ole ie Ya de la tele. Ale quality ole mole ie. Ole viva le ie. Yeah, it depends ko ai fole ko na ie like ie sai. Oh. Ie vai. Oh. Yeah. Ie kango fia la mol ie. Ol selau, duas selau, lim selau. Pati empai vanga bawal pa u Mawal pa u. It's good. Ma ngai le sai so ula ia It's nice size le mai o sai so kama ula la ike. O ula fala ma o ile o le kau sa o the normal price at 30 tala. Etia? 30 tala, todo se full. Oh. E ma ka pa ula le 25. Okay. Ia se kau fo ia pa o kele te o lo fa kule. Yeah. Le lau ka ka mo fa ka wa ula le fa pu ponga lo watli. Wala just po. Ave luz full. Oh. Vai pegar pa ula 18 da sauli kanaka. Ula ia lai pa ia oi Ia sai la va fale. Ia man kelo ia ponga. Ia ma ia la va. Okay. Kele la mo me ia fai mai la va de vai. Malu. Good on you. Lai mau ku pengai samo Oh iya nga. Aku pengen sama ya. Ako ang asal makikili. Ako ang asal makikili bili sa ako yo Ale aku mau lu. Yes. But that's the way it is. That's true. And what number store? Ole fits male. Fits mono. So if you're heading down to the Fungalei market, look for store number 77. Yeah, 76. 76, Ula lopaya sama Isai. Oh. Iya, oleh saule fa sawai lus full wali ma kolus full. Okay. Iya, oleh si foi to ai ngale. Ula le. Ole fatu tamalingi. Oh, okay. Oh. Saya ula sini le. Oye, weng, kama por kenge. Ole kenge. Oh. Iya, ai ngat kirulang. Ya baile ulo le se kama ula ula tamata. Esa pa yang ese foi style ya. Esse foi le. Beautiful. Ole faço sama lini le kaya ni le. Oh, okay. Oh, yeah. Ole lopa le ya. There's a lot of work going into this. Oh yeah. So let it come in. Kasi wangingi ilaba. Yeah. Yeah, ya lo kuli mo ele se. Malo fingal. So ilabang maka membalik lang ilang store. So when you head down to Samoa, yeah, but the other ulas the tensa la, payang pa ubanta la. Yeah. So going ula laba. Okay. Kiki, I'm at the kiki. Got pulo and other stuff there. To say. Load male, table mat. Malale at Pakiki and low okay, I Samoa. Yeah. How much is this? This one is 40, but kiwi Kai is 30 or 25. Okay, so if you're watching this video and just tell this lady, beautiful lady, that you're seeing this on YouTube, then she can give you a special, okay?
If I makamaka ilunga the YouTube channel on this, then for you. Yeah, different size and different prices. Okay. Yeah. Lele lang ay pala. Yeah, this is the bandana. Okay. Dali ngol me. Bandana. Oh yeah. Yo el banana, él es el banana, el melo el bandana. Lau fala. Ah. Yeah, ole bandana seeds there. Oh. Yo le mela. Yeah. O el papalang nga lau fala. Yeah, this is the bandana seeds. Dia la ka ulo ile papalang yun. Okay. Yeah, ole lau fala mele. Larka ul mele. Lau fala. Oh, this one is 20. Okay. Kaya nga pa ulalas puro lima kaya. Right. Okay, thank you for your time. Kaya morkay. So, whatever. Nice meeting you. Okay. Thanks much. Come and see me in the market here in Samoa. Yeah. I love Celeste also. So good. God bless you. That's it. Okay. Tay lang. Yeah. Bye. Oh, this stuff. Beautiful. Yeah, olan mele fi fasal lang. Peko ka keo ama fala. Pero fi mga mia sing ni makalasis pa pa. Bakal pa mo. Sing ma Yeah. mole Yeah. makalasis pa pa. Yeah, c'est pour me mol mele un. Malo ce fois. Beautiful. Now Kapungala shop. Yeah. Oh yeah. Yeah, it's all the beautiful flowers here at Fungalei Market every Saturday. Kile kako fala au manga ya le I le market ki Fungalei pe a fio ma ni Samoa. All the beautiful flowers. Beautiful flowers.
mi fita i la umalanga taia o utino i le angi mai o le fisanga e taula i pea o la upula na o se ata lea i taini uma ne i misia se